nimba ugwajije umwana ukaba ufite ukeneye ubutabazi bw'abayumbi bo mu muhano uyu muhana wacu dufite perezida wacu w'abayumbi kandi mwese muramuzi dufite Kibinda dufite vice wiwe Kirenga hamagara Kirenga cyangwa hamagara Kibinda akohereza abayumbe basenga cyangwa nimba afite umwanya nawe amanuki wantegereye ariko ibi byanyu kuguzuza mwaba muhamagara gusumuka muhamagara umuntu gusa ngo wabonye ashamburiya jewe ngira umushumba kandi ndamwemera niwe muhanuzi nemera niwe marayika Imana intijije muri iki igihe ngwaye cyose ngomba kumuhamagara iwe na saa 8 za nijoro ndahanguriwe kumuhamagara telefone nkamugabo ndaremze manuka nsengere atitaye ku mubiri wiwe atitaye mu ruhafite atitaye ubujya ameze akamamanuka ashika mu rugo akansengera yabona ati bikunze iwe afite ububasha bwo kugutabariza agahamagara abayoboye mu bayumbi ntakanisa ritagira abayumbi gusa ni kwa kundi bavuze ngo nabi ngo anayishima kwabo ariko buri muntu wese mwikanisa usengera mwari abayumbi apone kuzoza muhamagara abantu bose uragusuka muhamagara umuntu wabonye mwikanisa iriya wirukansa kamafata kantu gusa aho ngaho hasi kuko muza mwizezwa n'ubusamwe bw'abagore mukaba murahamagara muzohamagara abazabambura n'ibyo mufite mu nzu zose ahubwo iyo bazobajya cyane ngo bayajye bayamare yambo abafana bacu bo kuri Mandela na Nyabizunga Family TV turabaramukije cyane buri wese aherereye ku migabane y'isi itandukanye abatuye muri Afrika abatuye muri Aziya Europe Amerika mwese turabasuhuje cyane turasuhuza abari mu gihugu ca Kongo ababyeyi bacu bakuru bacu barumuna bacu mbese imiryango yacu yose herereye muri Kongo turabasuhuje cyane ngo yambo ubundi dukomeza gutanga mpore kubahura n'ibibazo hari ibibazo ubunyinira ruguru bitandukanye bahura n'intambara nyinshi zirudaca ariko tutanze mpore ngo mukomere ubu nyine turi kumwe n'abatumirwa nkuko turi mubibona ariko mbere tutarabiyegereza ndashimira abafana bacu bo kuri Nyabizunga cyangwa se Mandela na Nyabizunga Family zukuri turabashimiye muri abantu beza muri abagacira imbere yacu abakoze subscribe yeme kugira ngo umuntu ageze aba subscribe 2,000 ntabwo ari byoroshe we gugitangira uzogenda ubibona ko biza bigenda biba bisabye imbaraga ubushobozi ariko nimwege mwadusapotinze kugira ngo tuhagere rero turabashimiye abakomeje gukora subscribe share comment mukomezeho ntimucika intege mudukomeze mudukurikire buri kimwe cyose mukitugezeho kuko nake turimo kubagezaho ibintu byiza kandi biryoheye amaso uyu munsi tukaba turi kumwe n'abatumirwa nkuko muri kubibona turi kumwe ndavuga se gute nimba ari abashamburizi nimba ari abayumbe gusa nimba ari aberekwa nimba ari abagira gute ariko buri wese araza kwivuga kuko muri kubabona gusa byari bigoye kugira ngo bafatishe gutya ari batatu ariko ni nkaho nageze amahirwe yo kugira ngo mbabone kugira ngo twicarane nabo kuko nabifuje kenshi rero nababonye ni kaze cyane tugiye kubahereza akanya babanze bitamburishe ku bafana bacu nkuko ntibabazi hariho abo bazi ariko wenda bwa mbere cyangwa ubwa kabiri baje hano ariko ubwo baje hano reka n'ubundi bongere bibutse abafana bacu amazina bababwira abaribo tubone gukomezanya ikiganiro sawa murakoze arakoze cyane mushiki wacu amazina ni Mukirano Siporo yaravuze ngo nimba ari abashamburi ijiri ngo nimba ari abavuga yenda umuvuga butumwa mu itorero rya Gusheni ndasengewe mvuga butumwa usengewe murakoze cyane tubanje kubaramutsa ati yambu ni byiza kwisanga ahangaha amazina yanje nitwa Byishimo Kado niyo mazina nkorera kuri channel yitwa Uvasiya ndi umuvuga butumwa ndi umuyumbe mu itorero rya Hermon mu gihugu cy'u Bugande murakoze ko wasize kajya ka TV umugabo umwe ngo baramwiyegereje ngo representa ngo niyegere ngo yamaguruka ngo siko wasize ngo legare ngo nijyanyoko none usize TV gute hanyuma rero nitwa Mandela Patrick nkuko mumenyereye kuri no channel n'ubundi ni mu kirambi cy'iwacu ni ku itorero ry'iwacu tuyoboye
dukomeje kubishimira bakomeje kudukurikirana ku murongo wacu cyangwa se kuri no channel yacu, abakora subscribe, comment, share. Ejo bundi tuzobagarukaho mwese, abafana bacu tuzobavuga, n'abatugira umumaro bagiye badutera inkunga. Vuba cyane tugiye kubashira hazarani nkuko muri abagaciro. Nawe ukomeje kudukurikirana mu dukunde by'ukuri, natwe niko tubakunda. Murakoze. Sawa, murakoze. Murabumvise amazina yabo. Twagira umugisha wo guterana n'abantu bavuye mu Buganda, abambutse umupaka bakaba bageze kuri family kuri Mandela na Nyabizunga. Iki gitaramo kiraba special, turavangaha hari ibintu dusenya. Yego, ubu ngubu tugeze aha ngaha, reka dukomeze nanone n'ikiganiro cacu, cyangwa se nimba tubyita nimba ari ivugabutumwa. Turavuga ibintu bitandukanye ariko bijanye n'umurimo w'Imana, cyangwa se bijanye n'ibyo bakora. Abavuga ubutumwa gamenyereye topic. Topic niyo yagezweho. Sawa, turagenda turi kuri topic uyu munsi y'abayumbe. Nkuko mubabona by'ukuri n'abayumbe kandi n'abavuga butumwa. Iyo umuntu ari umuvuga butumwa, aba ari umuyumbe, aba ari umuhanuzi. Izoga n'impano wenda nazo turaza kuzigeraho. Ariko se ubwo muri abayumbe cyane cyane, mbese iki ivuga butumwa naryo ririmo, ariko cyane cyane nk'ahantu tubabona niko mu kiyumbe cyane. Tubabona cyane iyo ari kuri uyu muntu iyo yasirimba agafata mikoro agakombitaho comment, ntibiza bigaragaraga mu ivuga butumwa ngo urakatanga comment. Ariko iyo hari turi mu kiyumbe twatubona mwamubyina, ari ukuntu untagira ngo nimuhagarike, mukaba murahagaritse. Je sinobasha, ariko mwe kubera muri abayumbe muza muhita muhagarika mugatanga amerekezo. Rero uyu munsi muratubwira ikiyumbe, murantandukanyiriza ikiyumbe gishingiye mu gushamburiya, cyangwa ikiyumbe gikubiye mu kwerekwa no gukura ibiheko. Ikiyumbe niki? Kubera ko nje sinkizi no kubafana banje, twebwe dukurikiranwa n'amoko atandukanye, si twebwe abanyamurenge gusa, hari abantu bakurikirana batazi wenda ngo ikiyumbe niki biba bimeze gute, ariko nimwe nk'abakinsobanuriraho kugira ngo nanje nzobone uko nkibwira abaza bankurikira. Nimara dukomeze. Arakoze cyane. Ikiyumbe, abantu benshi bagira confusion mu kiyumbe cyane, ariko uko njewe ntekereza abayumbe ntabwo ari ababyinnyi. Abayumbe, ikirangantego cy'abayumbe si ukubyina igisirimba, ntabwo ari igisirimba. Si ababyina bose ngo ni abayumbe, oya. Abayumbe ni bahombezi, mu Gifaransa bazavuga ngo ni intercesseur. Abayumbe ni abanyamasengesho. Ngabo bayumbe ni waumbaji, ni abasengera ibibazo bitandukanye, ni abasengera igihugu, ni abasengera ubwoko, ni abasengera amatayifa, babandi baba muzumba cyangwa se abarangwa no gusenga. Abo nibo bayumbi. Ariko ntureba umuyumbe ngo mushakire ngo mukubyina cyangwa se ku gatuti ko cy'umweru. Ubundi cyane abantu baza bibesha bakagira ngo abantu benshi bari uko babyina ngo nibo bayumbe. Usanga abayumbe benshi bicaye no mu ntebe batanabyinnye. No kuvuga ngo ikirangantego cy'umunyamasengesho cyangwa cy'umuyumbe ntabwo ari igisirimba, arangwa n'isengesho. Mu yandi magambo, umuyumbe no umunyamasengesho. Ngahe ezo mutume guvuye hakujya nadusobanurira. Sinja kure y'ibyo wacu uvuye kuvuga. Buriya umunyamasengesho atandukanye n'umubyinnyi, kubera ko kubyina ni kimwe kize kigaragaza icyo umuntu akora, ariko kandi nshobora kugikora ariko kandi kitambamo. Ariko rero ibyiza ni umuntu ukora ibintu bimurimo kandi akabikora ari uko yabyumvise. Igisirimba ndiyo turakibyina, ni ciza, turagikunda kubera kuko kiza kidufasha umunsi ku munsi, ariko umunyamasengesho n'ubibamo kandi n'ubihagazemo neza. Ese kubihagararamo neza, hari ukubihagararamo neza nyine ukabihagararamo ukabyumva ubirimo. Ariko ubu nyine ntimwirengagize kuko abayumbe bari mu kubyina, hari abari mu kubyina yego hariya hari uwo byina ariko ntiyerekwa, hari uwo byina ntashamburi. Ariko abayumbe hari ukuntu bari mu kugira bakavuga ngo nguriya ni umuyumbe ngo azashamburiya. Biga kandi muvuze ngo umuyumbe ngo arangwa n'amasengesho agahagara ahagaze mu byo arimo, sibyo? Ariko hari ukuntu umuyumbe arimo kwirukanka yamenye uko afite impano agatangira kuyibyaza ifaranga.
ngo ndi wowe ukinsengeye ngo ndafite urufaranga mu mupfuko kandi noneho hari n'ikanisa nabonyeho nimba ngo ari Kayore bakubise y'icapa bagize ibiciro kira kitu ni faranga zayo buri kintu ni faranga zayo kubera ikabayumbe muvuga ngo na abantu basenga baba bahagaze mu bintu barimo ariko ubu nyine hakaba hariho abayumbe bamwe bari gusaba ifaranga mbere umuntu akagwaza akarembesha yamubwira ngo ntabara ngo ifaranga wazibura bigatuma utona agenda gutabara umuntu kubera ico kintu kiba kiriho mu bayumbe kandi muba mugomba kwitangira gusa abantu ngo mubafashe. Jewe sinza nimezanye nabyo kubera kuko byanga byakunda abantu bakomeje gusa n'ababivuga nawe umva rero urabibajije ntabwo amafaranga angana n'ubuzima bw'umuntu kandi ntabwo twatabara umuntu kubera kuko hari ico yakose tutabara umuntu kubera kuko twumvise ububabare bwe none ugafata wa mutwara we ukawugira uwawe baravuze ngo uja kogera uwe ngo ntazayambura akora byemeze ko hariho bamwe bazasaba ifaranga simbizi abacu babivugaho ariko sinzi kuko hari umuntu waje kuvuga ngo agiye gusengera umuntu ngo baza ikiguzi imbere reka mbivugeho gatoya iyo kanisa sinarizi ko riba hano muri Kenya ni irya hano muri Kenya ayayi ni agakanisa kameze kacoceye ukuntu utabwo karino za Kayore kandi nimba karino si mu bwoko bwacu ko biri kose ya hanyuma kwano byarahabaga hano haje garaji mbere yuko bakwakira batangaga miyambire kuri reception y'Abakenya y'Abanyakenya byarahabaga nanje ndarizi hanyuma ikiyumbe ukuntu waruvuze ngo umuntu akagwaza akabanza akubwira igiciro nimba ufite $700 cyangwa ibihumbi 3 z'Amakenya ibyo ntitubitindamwe kubera ko tihabura nk'abantu bo kwica nabi kiyumbe cyangwa bo kivuga nabi ariko umuyumbe tagomba gukora ibyo bintu kuko hagomba gutabara umuntu nimba yarwaye abayumbe bakamutabara uranumva wewe nimba umushimira ni ku giti cyawe ariko ntanareba ni inyungu ntanareba n'agashimwe ariko akazi k'umuyumbe ni ugutabara sibyo ikiza kimbabaza gusa ni ukuntu umuntu umwe azakora ikosa bakamurebera mu bantu bose mu kiyumbe bakamuvuga ngo abayumbe ngo basigaye basengera ngo umuntu kubera ngo amafaranga basigaye bakorera amafaranga gusengera umuntu yego uwo ni umuntu ku giti cye yewe isigeze ariko ikiyumbi kiraho kiri kandi tuzi si umwe si babiri si 10 si 20 ingahe utabaza kamasenga atakubwiye ngo se byagenze gute cyangwa se ufite angahe isigeze kure tutanagenda kure musari umuntu ari mu kuguhamagara akavuga ngo se ufite umwanya ngo uzoze kunsengera reka ariko nanje nkoraho kubera ko nari ntaravuga hejuru y'ikiyumbe warangiza ukamubwira ngo simpari uri hehe tinda ahantu fulani tega ndakwishura ujya wakubwiye ngo tega ndishura imodokari wateze akaba ari ugenda ugusebya ngo wamwatse ifaranga kandi tukiri mu isi y'iwacu abantu bakaza bagenda n'amaguru hano turi mu isi ikoresha ifaranga kubera ko wumva ko jewe ntabaza tutekereze ko ushobora kuntabaza ndafite ifaranga abaza bavuga gutyo abanyamasengesho ntabwo turi abakene abanyamasengesho turi abantu bafite amafaranga tugomba kwitegera imodokari gusa ikibazo nzangira ni kimwe ni umuntu ukubwira ngo ngwino ntabare yarangiza agafata telefone yo kuvuga ngo ntaza yagaye kandi waje kureba nawe akaza yibwira ikinyoma gisa n'ukuri kandi kitariko simvuze ngo nubukene simvuze ngo nibukene oya simvuze ngo nubukene ngo abanyamasengesho bavuze ndabona igihe cya krize kibaho kandi turi mu gihugu twese tuzi cya Kenya cyo gushaka ari abo bashamburizi bazakora protect n'umugabo wawe nawe dukurikiranya nawe azakora protect bwacu ukamuhamagara ngo ngwino ngo umwana wanje ararwaye ukamushira mu cumba iyi munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane abana bose ko baraza kuryamo wawe oya hari umugore wagwajije umwana ngo arangize kugwaza umwana ahamagara umuyombe yize yaramubwira ngo nagwajije umwana none ntabara nyabona unsengere nagiye mu bitaro umwana ntiyakira none ngwino nsengere situmuvuga mu izina ariko uwo muyombe yabikoze arabizi n'umumama babikore arabizi uwo mugore arangije kumubwira aramuga ntabara umwana wanje yagwaye ibyo yasabye uwo mugore urumva hari ibyo yasabye umugore uko agomba gukora uwo mugore aravuga ngo ntibizashoboka noneho wa mugore yumva ko umwana uko ubuzima bw'umwana bwabugenda umwana niko ari kugenda amera nabi kandi wenda ko yazamabona kuko igisubizo wenda kiva
kubayumbega kuko ubu nyine dusigaye dukenera ngo bakubwire ngo umwana hari igihe kugareka twuname dukure wakura gutya ndaya nubwo umwana atokira ariko uzamumva uko umwana ari mu bisubizo byo gukira abwira uwo muyumbe ibyo yamusabye sibyo turi bugendere kuvuga ahangaha ariko wabikoze arabizi vuga wabivuze ibyo yamusabye yarabyanze ngo amare kubyanga wa mugore abone yuko wa mugabo yamurembeje kandi yabona ntakundi aramuga ati sawa ngwino yamusabye iki ibyo yamusabye ibyo niki yamusabye mbese yaza amubwira ngo bajyamane urumva kandi ari umugore nawe ufite uwiwe mugabo noneho wa mugabo yo yari ahari ngo yari mucara arangize kubimubwira wa mugore aranga wa mugore aramuga ati we ngwino nta kibazo wewe usengera umwana niturangiza nta kibazo umubiri se ukongera ukaba uko wari umeze wa mugabo araje ngo ashike mu nzu aramubwira tubanze tujyame niturangiza tubonega gusengera umwana wa mugore aramuga ati we sengera umwana nurangiza gusengera umwana we nta kibazo turajyama umwana azaba yakize wa mugabo garasenza ngo amare gusenga abwiraga wa mugore urumva ko mu wimba ataratukishije ikiyumbe kandi mwamuvuga ngo hari abantu bakigihagazemo neza hari abagihagazemo neza ariko hari n'abagihagazemo nabe bari gutukisha ikiyumbe cyose kandi umwe yatutse abaciye umugani cyakoze reka mureke urumva uwo nguwo yatukishije ikiyumbe cyose kandi mukirimo ni ukuvuga ngo umwe yagitukishije asa n'uvuze mbese ikiyumbe cyose umwe arashobora gukora amakosa hano Kasarani ukamusanga baba bavuga ngo Nairobi kubera ino social media yabaye ari ukivugaho ico kintu uyu nawe ni nabi nawe ni umuhanuzi uyu nawe ni umuhanuzi ni umunabi nawe reka agira icyo bivugaho byenda hanyuma na mwene data nabaraza kugira icyo bivugaho naje ndaza kubirangirizaho ariko ico nibwiraho wowe ufite microphone ubone kuyisingiriza abandi ube nkukivugaho ari nkawe byagendeye gutyo ese reka manza kubwira ko tutagira groupe ntabwo tugira groupe ngo byenda ngo uwo muntu ngo yatumwe n'abantu fulani iyo hamagara president w'ico kiyumbe uwo muntu umuyoboye aho ngaho twari kubona byende ico twovuga ariko uwo ni umuntu particulier ni umuntu person bahamagaye ayo ni amakosa y'umuntu ku giti cye ntabwo ari amakosa y'abayumbi ico nsubira kuvuga nubwo kandi nari nakivuze abantu nibagende basenge wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ubu nyine umuntu wese numwishikira uko nsenga nkumvigwa Imana igakora umurimo umwana wawe agakira niko nawe wopfukama Imana ikumva isengesho ryawe kandi nta sengesho rito yari haba nta n'isengesho ry'umuntu muto yari haba umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ico ubushaka wewe ngo nyanaka naza gufasha nabisubiyemo nakubwiye ngo turi mu gihugu c'abandi kandi kino gihugu gisaba ubushobozi niba ngiye kwicaza umuntu w'abandi ngo nave mu kazi natanga ibiguzi bitsimbura ka kazi kinjirizaga wa muntu nase umwana aremze nti woza ngo utege kuri tike yawe uvi yuri nushika mu rugo kuko nababona kuko wenda watakaje wasize akazi kandi niko kukugaburira akubwira ati yewe reka njewe kubera ko wasize waza ukora akazi reka nkwishuriye iminsi ngahe ubone gicugabura abana ariko udashingiye ibiciro ngo ni 500 ngo kubera ko ngo nakoresheje tike y'ibihumbi 2500 ngo none urabona ngo hani muhira ngo nacu ntacu twatujya ntitwadukora none mpezaga ibindi 2500 ahubwo bibe 5 cyangwa 7 naje ubuzima bwabugume bukomeze mbona uko bigenda timwokora badasabye ivyo byose ako nakamenyero kudakorera n'Imana uzusanga no mu matorero yacu ariko bimeze umuntu akavuga ngo umwana wanje yararwaye ngo ajamo bombone ngo ayivamo ngo murabona utwari mu gihe c'inzara ngo ariko Imana yadukije inzara ngo kubwo ngo nimukomere Imana mashi urumva bene umuntu aragutegesheje byenda ukiraho hari undi mugore wigeze kuvuga aravuga ngo yabuze ikindi kintu yotanga ngo ariko none cyatanze ngo atanze umutima bawushogore ngo atanze umutima ngo nta kindi kintu afite ijambo rya mbere umutima si uwiwe kabone nubwo umurimo ariko ufite uwugenga ngo ariko ngo nta kindi kintu yotanga abantu bakamukoma amashi ngo yatanze umutima ubwo ni uburyarya kuko Imana ndiyo ry'umutima nivyo navyo waruvuze bene uwo muntu ninjyajya tuvuge ari nk'umudiaspora mu kugwamagara kuvuga ngo umwana wanje araremze ngo ntazagira hote ngo kandi ngo je urabona ngo singira umwanya ngo ndi muri company yawe se itunze uwo ngugiye kugusengera company yawe iragutunze titunze umuntu ugiye kugusengera niba wabuze umwanya wo gusengera umwana wawe ariko ukabona ko nyanaka ashobora kubona umwanya wo gusengera umwana wawe tanga rero ifaranga reka naje ngira icyo mbivugaho
kuri ico kibazo yarabajije arobajije ikibazo ciza cyane ariko kiteye agahinda ngitekerejeho cyane turacyari batoya mu gusenga nta ibyo umuvandimwe yaravuze wenda sibyo turacyari bato pe icongeyeho abantu mugira ubujiji ugasanga abantu bagiye bicwa n'ubujiji nimba ugwajije umwana ukaba ukeneye ubutabazi bw'abayumbi bo mu muhano uyu muhana wacu dufite perezida wacu w'abayumbi kandi mwese muramuzi dufite Kibinda dufite vise wiwe Kirenga hamagara Kirenga cyangwa hamagara Kibinda akohereza abayumbe basenga cyangwa nimba afite umwanya nawe amanuki wantegereye ariko ibi byanyuko kuzuza mwaba muhamagara gusumuka muhamagara umuntu gusa ngo wabonye ashamburiya uyu none hagezweho nyine ngo numvishe ngo ari umuyumbe ngo uvuye ahantu ngo ari ahantu fulani ngo naramwumvishije ngo umuyumbe ngo azayerekwa ngo se ngo twomubona gute utegere kandi tuza dukora imikutano none kiyumbe muratuzi muzi n'abayumbe muzi n'abayobozi bacu iki kintu tikigasubire mu bagore bariko bagwaza cyangwa abantu bakeneye ubutabazi bw'abayumbi hamagara perezida w'ikiyumbe cy'akarere utuyemo cyangwa se vice perezida w'akarere utuyemo umubwire ngo nagize ikibazo nagwajije umwana cyangwa nagwaye umugabo yagwaye ni muntabare perezida amenye timu azana nabo avuga ati aya masanti tubona umwanya ariko aya masaha naya turaza abo bantu bazana na perezida takosa uzumva bavuga ngo tukeneye kwanza tujyamane tibazo kwa kifaranga nta kiguzi nta tike bazagusaba bafite umwanya kaba ico ngarukaho boba bafite wenda ngakirize aharantu wabasaba transport yego bakakubwira ati nta tike dufite ariko abantu nababwiye ni 3 4 5 ni tike ingana guki ni 1000 cyangwa ni 200 cyangwa 300 woyohereza uyifite ariko batayisabye ariko bakubwiye ko twebwe twoza ariko tatiki ariko wabanje guhamagara perezida w'ikiyumbe apone kuzoza muhamagara abantu bose uragusuka muhamagara umuntu wabonye mu ikanisiriya wirukansa kamafata kantu gusa ngaho hasi kuko muza mwizezwa n'ubusamwe bw'abagore mukamurahamagaye muzohamagara abazabambura n'ibyo mufite mu nzu zose ahubwo iyo bazobajya cyane ngo bayajye bayamare ariko niyo mugende muri uwo murongo tubahaye ikiyumbe muri kikuzuza avuga ngo mutukishe ikiyumbe uhamagaye umuntu na perezida w'akarere ntamuzi ikindi cya kabiri na perezida w'ikanisa usengeramwo tamuzi nimba perezida w'ikanisa yabuze zamuka mu karere nimba byananiranye zamuka mutufite muri ku rwego rwa Nairobi patora arahari na visi wiwe na komite bakorana iyo bakohereza umuyumbe yizeyewe ariko bibi byo kutora mureke kutukisha ikiyumbe kirahari kihagaze neza kuba arakora neza nika rya jambo Yesu yavuze yaravuze ngo mureke urukungu rugire gute rukurane yes barimwo bigira abayumbe harimwo twebwe uwo tuwomukuramo hariho n'abantu tumumvishe ejo bundi bavuga ngo harimo n'abari mu gutanga ihene bakabona impano yes ihene cyangwa ngo yisize amavuta gutyo konto uwo bibwibwa niki kera udodo si yara ku gatuti bose muza muhabonera arabo tubona ari nabigirisha umuntu wabareba gutyo ukamubona ko barigirisha wanagifanye mu sinja kure ico umuvandimwe yaravuze kugira ngo byenda tuze gutanga microphone arico Bibiliya ibivugaho Bibiliya izivuga ngo nimba urwaye ngo usanga umushumba wawe kurambike ibiganza dufite abashumba nta muntu numwe udafite itorero asengeramo kandi rya torero usengeramo rya torero rifite umushumba jewe ngira umushumba kandi ndamwemera niwe muhanuzi nemera niwe marayika Imana intijije muri iki gihe ngwaye cyose ngomba kumuhamagara iwe na saa 8 za nijoro ndahanguriwe kumuhamagara telefone nkamugabo ndaremze manuka unsengere atitaye ku mubiri wiwe atitaye mu ruhafite atitaye ubujya ameze akamamanuka ashika mu rugo akansengera yabona ati bikunze iwe afite ububasha bwo kugutabariza agahamagara abayoboye mu bayumbi nta kanisa ritagira abayumbi gusa ni kwa kundi bavuze ngo nabi ngo anayishima kwabo ariko buri muntu wese mwikanisa usengeramo harimo abayumbi kandi pasiteri wawe abafashe gutya
ni ukuvuga ngo n'abo ngabo pasiteri afite ubushobozi bwo kuguhamagarira n'uwundi wifuza akaza mu buryo bwiza, mu buryo bukwiriye. Ariko icy'ibanze ni mwegera abashumba, mukunda abashumba banyu, mwubaha abashumba banyu, muheze inshingano abashumba bafite bazikore. Ikibazo uzi ikibazo bafite se abakristo b'iki gihe, ari mu kugwaza nimba afite ikibazo kisaba amasengesho, agasimba urwego rwo mu ikanisa asengeramo, akarenza amaso babayumbe bo mu ikanisa ryabo, akarenza amaso umushumba wiwe, akareba wa muntu gusa azi ngo azashamburiya, tazi ngo azashamburiya, cyangwa nimba afite tazi ngo azasenga, tabizi. Abo bazoreka kubasambanya, abo bazoreka kubaka ibyo bashaka. Bavandimwe rero bakristo bene data, umuvandimwe yabitoye neza, kandi niko Bibiri bivuga. Umushumba arahari, umushumba aragutaba. Ari umushumba nzinjewe hano muri akano karere kacu, usibye uwacu ni uwa mbere, kandi ndabizi nawe bazamamagara isari yo yose yaba saa 8 na saa 9 akahagera cyangwa agatabariza wa muntu ugwaye. Umushumba wacu azabikora, turabizi. Izundi wa kabiri hano muri kino gihugu, hano mu karere kacu, iwahora kuri telefone amasaha yose. Abantu bigeze kuvuga ngo kubera iki ngo ku telefone, asubiza ikintu kinkora ku mutima cyane. Aravuga ngo isari yo yose umukristo yontabaza, ndi ku murongo ngamutabara. Abagore bafite amada bari kunda bazabambwira ngo dutabare mushumba, aba yakije imodoka ikera yabatabaye. Ubutabazi bwa mbere ku muntu ufite ikibazo ni umushumba. Umushumba kandi niba abo bantu badafite abashumba nibaje mu matorero afite abashumba, uraja mu outizeye. Tegera rero tubaheze structure muzamugenderaho. Nimutabaza umushumba, umushumba abaconnecte n'abayumbe banyu ni bari umwanya, numuva mu rwego rw'abayumbe niba byananiranye bw'ikanisa musengeramo, akarere utuyemo karimwo president bako, nuko n'ibintu baguhereze abayumbe babizegwa batotukishike yumbi. Ariko nimugenda muzoza mutoratora, muzotore hene kuko baderera bariho mu bagore nabo bazobagwisha kuko nimugenda amatambi muzogwa gutya ibitangaza bibabeho ntimuzomuseruka mu banda. Reka tubwire inakivari ukuntu bazabigenza nimba nabo bameze nk'abino, namwe iwanyu bazabasaba ikiguzi cyangwa iboni. Abantu barakoze kubera kuko abantu ko baraganira neza. Usibye gusa ko ibintu by'ubu ngubu biragoye, abantu nyine basana n'abahagurutse kuvuga abandi nabi. Usiga uca ku muntu wari wese ngo si baba yumbe, ngo si baba inyamasengesho, ngo si baba ki. None izina ry'ubukristo risa nkaho rigiye nko gushira, bakaza basigara gusa babona itsinda. Ariko muri iri byararembye aravuga ngo jewe ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Hari abantu bagihagaze, nubwo abantu batazababura ibigwari, ariko kandi hari abantu bagihagaze mu murimo kandi bahagaze neza. Mboneraho n'umwanya wo kubwira abantu, kuko ntitwatuvuga ikiyumbe cya Kasarani cyangwa se cya Nairobi, kuturavuga ikiyumbe ku isi kuko abantu bazobitegera n'abari ku isi hose. Ikintu kimwe kibabaje kandi giteye ubwoba ni ukuguhamagara uri wenyine ukagenda ugatabara umuntu, Imana igakora imirimo n'ibitangaza, waje gusohoka akavuga ibyo utasize uvuze. Irindi jambo rigira kabiri, muzirinde shuti bavandimwe abazakurikirana kino kiganiro, umuntu kuguhamagara uri wenyine ukamubwira gutya ukanyomboka, kera ngo ugiye hehe, ugiye kwa runaka wenyine. Byanga byakunda icyo bazokuvuga cyose kizogufata, ariko nujana n'abandi icyo bazokuvuga kizofata ubusa. Nubundi ta gahunda y'umuntu mwibaho, babiri bararutumwe hakika ya Mungu. Ari mu kubonaga inyungu yabona ngo arajanaga babiri akamatekereza kera caga ihumbe bari bumuhereze kuko yabimenyereye, bagikatamo kabiri akamubona 500 ntacimaze. Wowe utubaza ni ukuri kw'Imana muri bene wacu nta mafaranga bafite boduheza yotunga ubuzima bw'abantu. Twari tuvuze ku mugore wavuze aravuga ngo ntakindi afite, icyo afite ni umutima kandi ni watanze. Kandi rero nta muntu wokwamoye kubera ngo avuge ngo kubera kuko ngo ngiye ahantu byanga byakunda natajana n'abandi
icyo bazomuvuga cyose kizomuhama kubera kuko ikintu cya mbere kitubanza nubwo dusenga ariko ikintu kigomba kubanza kubaho n'ubwenge cyane cyane pe Aricyo aricyo wongera. nari ngiye kongeraho abantu ntibareke kugenda baraguza kandi abagore bari mu kugenda baraguza ni bari mu kugenda batuka abantu bagenda bashaka ngo hanyana kara muyumbe ngo rundi waje ari abantu tuzi hano bakazaja gushambura yakisiga amavuta agakubita mu ntebe ibiheko bikaza bihungumuka ariko abantu nibagabanye isukari abantu basenge musenge muje ku mavi hanyuma nuzoza ugira ikibazo uri kusenga Imana yonyine izi gutabariza twigeze igihe kimwe gusenga umuvandimwe ahura n'ikibazo ari no mu Burundi ngo niruhumuriza kandi yakazayerekwa cyane ico gihe twari batoye arahwera turi ko dusenga hari mu ijoro nka saa saba umuntu aradutabara ava kuri mugono azi ijoro ryose aratubwira ngo Imana ngo yamubwiye ngo ahantu twari turi ngo duhuye n'ikibazo araza kumutabara yadushitseho saa 11 arasenga isengesho ritoya umuvandimwe aba muzima ikintu kitumaza abantu ba none ari n'abakristo ari n'itorero rya none ni ukudasenga abantu nibasubire ku mavi basenge ikibazo ufite kikuremerereye Imana nibona ko udafite ubushobozi bwo kwikemura Imana yonyine izagutabariza murakoze yeme abantu mwumvishije uko ibintu bimeze abayumbe barabisobanuye twifuzaga cyane kuzana n'abayumbe kugira ngo batubwire badusobanurire kino kintu none abayoboka kuri unity niyo bazavuga ngo we wicaye ahango nawe wicaye ngo turi mu kirambi ngo turi kwitorero giwanyu turi kwikanisa giwanyu wowe uraha nawe niwe twatubwira wa mugore abagore cyane reka nanje nivugeho ndeke kuvuga abagore babandi twebwe abagore ku ruhare rwacu mbese uko duteye abagore dukunda kugenda dusa n'ababaraguza ariko nje simbikunda cyane kandi ndabuzanga Imana izabindinde kunda abayumbe biwacu nza ntabaza abayumbe bo kwitorero ryacu ndamurabizi sinzi uko no kwirukanka nje gushaka abayumbe ba Kayore dufite abayumbe mu itorero rero abantu bari mu kuja gushakisha abayumbe bakure bafite abayumbe bo kwitorero ni muce ku bayumbe biwanyu muce kuri Rivera mbere turabanza dushimire Rivera wacu turamukunda ni umubyeyi mu mwuka no mu mubiri adutabara buri gihe cyose umutabaje aragutabara Rivera aho uri nukurikirana kino kiganiro uzomenye uko tugukunda kandi tugushigikiye tuzakugandukira muri byose rero abayumbe nabo abayumbe bagenda amatambi mureke gutukisha bagenzi banyu umwe azoza akora ikosa mutukisha ikiyumbe cyose kubona ngo umuyumba perezida arabashumbye wanyu ariko ngo karumva ngo kuraca shortcut kuraca hangaha abo si abayumbe bagende bikure mu perezida nawe ikintu takeneye gukomeza kuvuga abo tubazi k'abayumbe perezida rero kuko n'abaperezida bacu batuyoboye mu turere cyangwa mu gihugu n'amakanisa kenshi usanga batanabazi perezida ukuriye hano Kasarani nimba ari hano Kasarani agende abwira abaperezida b'amatorero kuko niwe ubayoboye buri perezida azamenya ngo abayumbe banje baza bagenda guke nimusanga hari abaza bagenda nabi yakubwiye ngo abo bayumbe bagenda bakora amakosa ntibaba mu kiyumbe ariko bakabatukisha kandi bigakunda ariko perezida kuko witorero namenya abayumbe babo azagende abagenderere nibiba reka tugere ku musozo rero turarangije ndabashimiye mwagize neza mwaganiriye neza Imana ibaho umugisha rero turi kumwe n'abanyamakuru uyu ni afite channel yitwa Ovasiya TV kandi ni channel kiri nshasha mumukorereho nyabona kujya mwatugiriye mumukorere share mugisharinga abantu bose kizabagereho kuko karatanga ubutumwa bwiza cyane rero murakoze cyane naho butaha turabakunda cyane bye